الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر الله. Ketika kita diundang Bapak Ibu, jangan lupa membaca doanya. Allahumma at'im man at'amana wa asqi man asqana. Ya Allah, berilah pula makanan orang yang memberi makanan kami hari ini. Ya Allah, beri pula minuman yang memberi minuman kami hari ini, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak.